Ore me ai. Me na mesumu kabi mumpa ona ochira me kwan. Miri mini pediane me kira. Abba, another classic. I've been at the back, high life forever. Ore me ai. Oh my jam baby mo. Me na mesumu kabi mumpa ona ochira me kwan. Good afternoon, Baba. Sorry, that was what I mean. So we don't nobody now. No, that's what it is. Oh, says that's why you visit later. Odo Bi Di Awu. Why? Give me a number. Okay, what is it? Baba. Okay. 0592 13 59 88. Mpacho, Baba mo BP mana. Send me for now. Catch na close. Me do what? Okay, me the mother. So dey, me for. Mpacho. Me da say so. Ano sir? Ano Say me no suggestion. Sir, oh they were from face on me. Maybe was up on contact. The phone number. So dey man. Me. I won't suffer na dey man. Be na ejuma sim dey no dey say. Be send your dey on be for na be hu dey. Na o sha ni dey. Me put them in the work of France of so me face the much. Okay, so this carbon and I want to. I don't want to done again. I said the area had it. What's the phone here? Abba, another classic. I've been at the back, high life forever. Ore me ai. Oh my jam baby mo. Me na mesumu kabi mumpa ona ochira me kwan. My love you. What in bed? Yo, I so. Oba, you said. Kwaso di boko. Mseja, ina ye nkomo akra abo so achi. Nkwe na gopo ni. De na be hunje no kwe. Uma mekara ba no pa. Manka na bi. Ye se ensu ka se be fa wa. Ne hu bi nyina pa. Oso bi ba na pa. Nkwe ni fibra me tofo. Nshia menifo ba kokra. Nyese me nshia o se me hu mo. Na so hu ni pa no. Wo hia no. Na se bibia nkasa, wo nhia no kranka. Yeah, Bia me friend bia na akoya stories. Bia me friend na akoya stories. Ile na me hia wo na no kra nyankopɔ anim. Wo ka we che sem chema me ka ba me ho. Na dumba be se obi ni obi. Emu de wa ye ni. Ama me ho se. Nipa ye de obokwa ma pa. Ti se me nda so ba ko pa no kra nyankopɔ anim. Aka bi ase. E oba ya me neti. Oni bibia menga se medepa de bakọ kan se me won no na rete kire me tofo ni pe na free me nhia na bia aka me de dukwa kan nti mi so me ko free ni ko din komo se na be hia me classmate bi ankomo die mu no ono so pese ja oba bi hu na kakra do na oboso no kwada wase nti me ne de ba ya me se me do ba yi be kire no so oba me bia na be hia be ko no bi mi ane me ne no so wu mi ane na ja oso ne mama me le bio Sanswa da was. Comme ça, on doit en vacances. Et bien, on va. Non, c'est pas bon. Okay, we dey man come say bro, I me say you na the enemy who for baby. And now, man, I always say, oh yeah, papa na, yeah, famachina. Man, I say me, I no be now aketia. Oba, papa wa boa me kan. O nipa. Na, I me say. Bible me tia say be ma e dan be hwe ase but me na nkopon so hwe ugidi a wo me na nkopon ntime me hu ni say ne forma wa basisi a na nkopon na pese wo hwe ni me de ni sa delay bi mi pane obi a wonye punctual 1:30 2 o'clock 2 o'clock 3 the time wa de ma bi gina Hey, Bema. Oh, nice. That is saying. na me adom ba chon Me mente won kan so. we dia me pa cho kafra ani di mpampa cho ni se bo apaye Because I made them number na ma say the BC bia we dia frame. mesro
Bedin koma to nneɛma yi bibia kama. Oh, okay. Na me pese. Okay. Nneɛma to na akom kama sɛ na be ya yihia enkoye maame ne se ɛna papa se ana auntie se. Nice. Yeah, crash in me show. Already cram my land bi o ha. And also me construct 5 buildings bi o. Yes. Me ya ma China for. We ya the power. O say aye adwuma me ye. What I say pa. And my adwuma no for more than 10 years. Until me adwuma no experience. And I know how to deal with my customers. What I say pa. Hwe kala na kra me say we breful. Oh yeah. Because awia de obi a kire say Sabio kala no ayitum sa na ampanyi kura na beka because we kala na ayitum pa because you say we know it's imagine me hu no mesrawo me ka asem ne kire no nani age ho na hu say ema de yo me experience o me mska na me bi me kam kire wo ema ho de yo de minim pa na yento boase ene odokwa so me na kasa wo de fe ne ani gi ne so mu. Oh okay. Pacho abrewa be kuma kwan mama yehia ye de odobodum na se de wakoma perehwe no. Oh nsa kan pepepe ai ana se sabre kwan ke bitima akoni fie ohene o debi bote ko so debi wada debi Beyonce se mi wi entere ma he onim Beyonce no me ana ho Beyonce no ho asem no e bora dwene ntiase so eya akoma pa emudo na me do no ntina bibia hye de me ho na me nyese me pre me ho me pena sa no me pese me hwere no me be ma me ti do kana se ba me se wada awia wo mpie da debi kame ko ko no me na but ono no minimum time about 1:30 ono 4 to 5 pm na wia na perform no pie ofa wia so ntim hye no didie ne odo a odo no dom mabuawo enye na me sense so bi mabuawo but sisi anada me pese mo yenie wan kasa timase pe business bi a ofri say at least me de manwa e beta mo asa pija na oba yi so business bi a betimi establish amana at least ono nso be hu se no me nso na nya bibi eye de bo me kum what I say na me because mo be ba me nchen ne di 10,000 di 5,000 o ba me nchen o china di 1,000 di 2,000 o ba dabi esa na akwa me di o This is quite a plan. sa na mo me se me bom di trade and as me establish business bi ma mo dia I think say money man na mo ntu kra mo ba me ho kra na ebe enti ebe kaka nkre bi anya bibiri sa enti no mumie no montase na momhwe business bia ebetimi amma mo good income business ka bi na metama na sanya kasa me establish da mo kra na menya mo na emfa en Kenya na why Denisha. oh as a Okay, no man crab and hopa. as a E dey fi say we na no. oh na na no say na Kenya ko ko na papa wa ya mani pay nende no say aba Nya wa kan. David Se ne wa aka re che se ma che me kra na. Me sha dem go so ba esu na mesu. Me dia me nya me kan kwata esu na mesu. na metis Okay. tino adan ni tino oh okay mate nti de mesro se de wo me number no oho bibia ne amamento nka pacho me do na akwara ma no ene on frɛ yo obefrɛ ono na je number no ono a woje number no me kan ho asɛm no all the way hu sɛ ugina ho okay me kye oni pa ban na no ene odo adan na di kyerɛ me no cho me kyerɛ sɛ wo ma miska o sɛ anyway ni papa this is can into na mo me kyerɛ sɛ wo hu me first day na wo kyerɛ $100 no ye sɛ sɛbe me ma me kora na me nwe bi ntimi nya saa do ye no wa kyerɛ me saa do no de ene wo ye ni papa onim first kan she ni trim okay ayo do na me do no e basic asɛm a e de mitima bona ko ma 1,000 Ghana cedis na wo kasa me kora be ma yesi we me ho o ma me sɛ $100 e ba Ghana sika almost 1,001 what I say pacho what anya hwe eno me de ma se factor credit be de ma se factor time ene ne meje duane sika oh yeah sure credit imponi ne meje be $300 sika wo me but I say you know no
Yes. Oh, baby, I'm a booby iska. Wow. Scout me who put. Scout me. We shall. Where? Okay, Jinny now. Hey! For we know. Just fatons you. Oh, Bema. Titi. And Tom when you remember we are seeing him. Oh, Bema. You will be though. Bema, hey, with him. And Tom when you remember we scout. My mentor there. Bruni nature. What I say? Yameneche. But me, mamma, a time will come. me, mamma, Yari. Oh, Mamma Yari, Mamma Cosite. Don't worry, Mamma Cosite. Me bow, Mamma, a day Yari. Dr. Ben, I'll pass on show, Mamma. I can even fly doctor. Who fear which about Ghana about your mamma. That's Yamisha. That's Sick. What is money? Yamisha. How are they? That's it. Never for order for you know. Try this another. I don't want to see it again. Why today? Bibiani, Mamma Tonka. Why? Boga. Contractor. Yamisha. Why? What did Bibiani friend? But my friend. Debbie. Amen. Another classic. High life forever. When me I, oh my cham baby mo, me na me sumu kabi mo, power na oche me fine. My love you want to ya carry go. Me ni beri ane me kira bepo mobile. Adam we dey. Me sure because of pepper be dey say me nya okoi. Adam. They tell me say they na me share on. And the first time I miss you. Na miss you be an sister na nena. My main channel shots. They tell me say me need you. We are the type of guy me need you. Pacho jama mensa. Me need me ho. Say pacho ne krakra. Oh, so when you akra oba kase na need you ho a. I said the medren na. The odwen na. They tell say me mo be bibidi. So and me hu no ya guy bia me ya daw. Mama. Me hu de bia na stand na. Mama ento amane nwa. Eso. Ebi ana minim ana se na odwen. Obi a wo hia me na oba wakasa wo hia me ba ko hia me mpie no wo hu me kwa me hu wo hia me am na oba na na wo no bi di bi anka be wo de. Oh, so no oba na ma. On say me na ba na minim no sa. Ebi asa ye wunwa say wadan. Oye me woman. Say wo hia me mesifi kra wase ase. Me wo ska uni problem. Mama me so enye sika sam na ye kan. Ampa me hia sika. So ozi hu me hia sika pa man ka me boa. Ese kwa mi fi na pai pa na kana me ko pedi. Na me nya kwa me di internet ba. Me say bi kra na. Bi kra da je no ba ya dwen na ese ebi a o de sabu chefo bi a musida ibi na bi a tu me say bi adwuma kwa na epi na say ne ko ba dia me so me sorry. Nkomo we mani nyo. Why? Oh, what the bra? No. Titi, oh hear me. Tim kwa me yepa. Oba my life. Ade ya we nya odan fa nko bi. Why? Me so pa. Me sorry. Why? Ti won ti ase. Me sorry. Why? Me boa wo. Metimi ahwe wo ha won say. Da wo mo bia. Me guy pa na so nani nti o ye John pa me oba besia metimi approach you e ma do se netimi sa Ghana ha say se me ani jo wo ho me muso ase we emma ya no daka me muso ase ba ko na enne pesa me timo ase wo sa dia John be na kan wasam do bo Yesu na o kan John the Baptist na John be na na mo kan so bi ya John bi ya na John be na mo kan asam ana John Mahama ga bia wodi kuiji na John be na kan asam me me ya John hu John be hu sa wanti ase ni ntia obi a wona ne kasa wanti ase wo ye John sa na ye hu ye nim se Bible mu di o se asase su di o but you know kasa na wanti ase enti woni je me ho man tiase in the name of some girlfriend into me John na sa girlfriend po brapa girlfriend keke wono na woni ne nam no ono na sa ofa we ba na afa ko be ko ejaw eso ti she tin ko amene dini bra tin ti duane beba ande na be na mso onni tin ti dua bi wo ho a e ba e we say ba bra ana kuma se for mama ya so m ka wa mienu kra mo twefam girlfriend
girlfriend na wo kasa because I also wo yere kra one quotation that you onya daje we I go love you, my baby. I'm a man's own, say me no do ya Odo Bi.